Didukung oke aya awalnya ke Pakar Sada Kang Andri di YouTuber Dara Praja TV. Oke, ulah hilang. Aya kapalannya. Dewasa kedah ngantosan kantenan mulami hasrat hati ngagedur hoyong patarema dina soca sanaosa kicep bagaturan ibu urijeng sumping. Iya hati tepuku rasa dabongan kapalangnya mondok gitu tibrakan tenan impen simpen itu antengnya kok tetepan sayang iya kakak tapi karasa asal leuwih kasiksa gening betiga iya bersama Oliver Entertainment kepada sekali keluarga besar Pak Haji Agil Bahagia Maka kakak nggak pernah penyanyi di Antos.
asal deui kasiksa dalangsa monte amah anjeun rek ngagoda duh geuning beuting